pojas bio je jabuka razdora među popovima, a Boga mi više među popadijama, jer gospodin Spire imao crveni pojas, a gospodin Ćira samo plavi, odličan. Pojas bio je jabuka razdora među popovima, a Boga mi više među popadijama, jer gospodin Spire imao crveni pojas, a gospodin Ćira samo plavi, odličan. Zašto gospodine Pop, taj pojas ne stoji na mjestu, na stomaku? Kako zašto? Pa gdje da stoji? Nije moj trbuh nagrađen, već moje čisto srce, pa se on popeo gore da pokrije i odlikuje moje čisto srce. Ko ti još danas neće dobiti crveni pojas? I pop Spira se ponovo lepo izvuče. Poverovao mu vladika i čak šta više pohvali ga za revnost u službi, crkvi i oltaru, a kao vidan dokaz beše onaj crveni pojas na koji je Ćirinica imala toliko primjedbi. Pa zbog pesme, ni zbog čega druga. Ako sam i ja zaslužila taj crveni pojas, onda je i gospodin Spira. Iako je gospođa Ćirinica tako govorila, ne treba niko da misli da su se oni, ne daj Bože, mrzeli. Ne, živjeli su oni sasvim lepo i služili za primjer stadu i parohijama, kako treba u popovskim kućama. Kad bi se šta mesilo, slalo se u drugu kuću sa primjedbom da nije baš lepo ispalo i sa molbom da se nepristrasno oceni štrudla, uglov ili torta. Jaoj, kako će puci od njega gosposida kada bude videla kako je dobar moj kvasac. Kako je ova štrudla narasla, pa još meka, a gledaj što odskočila kao Federi u kanabetu. Tada ću da i sama odnesem i sama vidim pacu kad bude videla kako je dobro. Ona njena štrudla od prošle nedelje bila je spljoštena kao prostačka pogača, a kada je sprem mesečine pečena. Joj, kako će samo odskakati da na njene pakosti kada